Abantwana basezulwini ngiyanibingelela egameni loNyazi LweZulu. Ngicela ukudlula kwenye udaba lana oselilimaza amaNazaretha amaningi indaba yotshwala. Lana abantwana basezulwini bekuyilo nyaka ophelile ngisasibuya kuJulayi. Masibuya kuJulayi kwabe sekufika enye insizwa kumina yakwaZulu eyangitshela ukuthi ngoba isibonge kade ngisisebenzisa bekuyisibonge kade ngingafanele ngisisebenzise. Yasingitshela lensizwa yathi kuthiwa ngikutshela ubuyele esibongweni sakho sasemavundleni. Ngase ngiyijabulela lento yathi mina awukonje umuntu mebuyele esibongweni uzobuyela kanjani ngisazibuza lokho. Wathi ngelinye ilanga kwabe sekufika umkhulu kumina wathi mntanami hlaba imbuzi bese uyazibika kuthini ukuthi wena owasemavundleni ngokuphelele. Bantwana basezulwini kuthe ngo-August ngase ngiwumemezela lo mcimbi ngasho ukuthi ngizowenza ngo-October. Bese ngathi ngizowenza ekuqaleni nje kwaSeptember nothi ngo-October mina le ngibazana. Kuthe mase ngizowenza lo msebenzi kwase kusela isonto elilodwa ngizowenza lo msebenzi. Imali yembuzi ngase nginayo ekhaya kithi-ke kuyaye ukuthi mekwenza umsebenzi kutshwala begayo. Even nami uqobo bengiyaye ngithi mekhona into ekade ngiyenza ekhaya utshwala bengiligaya ngingabi nankinga futhi. Kodwa kwathi ngelinye ilanga ngingaligayanga utshwala wafika umkhulu walibuza ukuthi utshwala bengaligayile ngani. Ngase ngithi mina ngathi nayi ngiyiNazaretha wathi hayi utshwala ligaye mawenza umsebenzi. Ngasuka lapho-ke ngaloyo ngiligaya-ke utshwala ngiligaya utshwala. Kuthena-ke sengizokwenza lo msebenzi-ke ngawo uSeptember isontweni lokuqala nje nawo. Kwafika iy'nsizwa ezimbili esibonakalisweni zathi meyifika le nsizwa zangena endlini la ngangilele khona zadonsa isihlalo zahlala eduze kwami zangibingelela ngabe sengiyavuma sabingelelana sabe sesiyaxoxa nale nsizwa. Le nsizwa ngabe sengiyacabanga mina emqondweni wami ukuthi njengoba ngivakashelwa abantu bephuma ngokudlala yini konje labantu into engizobenzela yona. Ngithe ngisalwa nalo mcabango ukuthi noma ngingabathengela ibhodlela lotshwala noma ngithenga idrink ngisalwa naleyo nto emqondweni wami. Base bephendula bathi hayi thina asidingi utshwala. Uthi thina ngale phesha kwethuna utshwala salifuni. Thina into esiyifunayo sifuna ukuthi nina menenza izinto utshwala ningasaligayi. Base beyekhuluma-ke le nsizwa zathi njengoba kuzokwenza lo msebenzi uzosiza ngento yodwa utshwala ungalenzi. Ngoba uma ugaya utshwala usuke wena ufana nomuntu obiza isabelo sonke owakhelene naso ukuthi ababuye bonke abantu bazochamela nomuzi wethu. Bese bewuchamelile lo muzi uthi thina sibe sahlala emzini osowunika umchamo ngoba lo muzi sowufana netoilet thina. Uthi siyaphuma uthi ingaki izinto ningazitholi ngoba nithatha abantu nisusa abantu leni bagayile imphongolo yotshwala basukela mase bedakiwe abantu bazohamba bechama lonke igceke. Mase bechame lonke igceke thina indawo yokuhlala sisenayo. Mase singasenayo indawo yokuhlala thina siyaphuma siphumele ngaphandle. Dani manje bese kuthi wena izinto kade uzicelile singabisakwazi futhi ukukunikeza zona. Tshela-ke abantu ukuthi utshwala mebenza imisebenzi utshwala abangabusalenza. Ngithi mina njengoba-ke lelike livunukele ngibuza kubona bathi nje lokho kunuka njengoba uthi kuningi abantu bayakwenza lokho. Umuntu athi hayi ngizwe ukuthi halamusi kunuka uphunga lotshwala athi kusho ukuthi abakithi bathi angigaya. Uthi ningakwenzi lokho ngoba basuka abantu bakini benikhombisa ukuthi thina la sikhona sike sihubhweni sotshwala. Basuke kuyindlela esikhuluma ngayo thina ngale emazulwini ephikisana nemithetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke siyacela ukuthi mase wenza umsebenzi utshwala ungalingi uligaye futhi nomuntu ofika ephuzile ungakuze umvumele.
bantwana basezulwini zathi ke le insizwa mase ziqeda kanjalo ngathi mengiphapha mekuseni ngabe sengiyayixoxa lento ekhaya mengiyixoxa lento ekhaya babuza ukuthi ayibo kuzoba umsebenzi onjani lo ngathi mina sebeshila abanikazi bawo ngempela ngawenza lo msebenzi wahamba kahle akuzange utshwala luze libe khona ngoba akuzange kube khona noyedwa futhi umuntu owalibuza abantu bafika nje badla inyama ngabakhiphela idrinki badla inyama abantu baphuza abantu kwabamnandi kwangabikho lutho manje ngiyaxwayisa abantwana basezulwini ngoba kuningi ukubhajwa kwethu thina siyimaNazaretha esilandela uNyazi leZulu kanti abantu abasithumile sibajikijela esihogweni mo thina lesi ekuthiwa asibakhiphe kusona ngisacela futhi ukudlula kunayo enye indaba engifuna ukukhombisa ukuthi ngale abantu abangale abafani ukukhuluma kwangala akufani nokukhuluma kwethu lana ngathi ngelinye ilanga ngibele ebusuku ngakhonjiswa enye inkosazana ngizothi inkosazana kona isangoma esesincane lesangoma ngasiboniswa ebusuku ngibele mengiboniswa lo muntu bese ngizibuza mina ngithi mina awukodwa uNkulunkulu lo muntu ovele wathweswa lengane evele yathweswa umsebenzi ongaka isencane kangaka uyokhululwa yini ngoba phela yonke into yayo manje seyivimbekile ngithi mina lo muntu kufanele ayogana lo muntu kufanele aqhubeke nesikole kodwa manje lo muntu ngeke asaqhubeka nesikole ngoba manje useke entwasweni useyisangoma ngizikhulumela kwathi kusuka khona lapho esibonakalisweni ngabona kuphuma ikhehla phakathi kuyona lengane emlomeni ilaphuma lekhehla laqhasha labese liza kumina lathi mntanami ngikade sasikhuluma noSibanibani yambiza ngegama ke sengikhohliwe igama lale ntombazana lambiza ngegama lathi ade sasikhuluma noSibanibani sithi thina akahambe ayosikhipha ayosihlawulela amacala ethu uNkulunkulu uthi mina mntanami ngashonela mina empini umhlaba usaphanga uthi yabona lo mkhonto othwelwe ile ngane njengoba yayiphethwe umkhonto lo weplangwe ophathwa abantu abayizangoma iwufake emhlane uthi yabona lo mkhonto lona uphethe uthi lo mkhonto watshelwa yimina ngathi ngangimnika wona lo mkhonto ngithi akahamba ayongikhipha wona aye uNkulunkulu ayongicelela uNkulunkulu angikhipha wona umkhonto ngoba mina ngashonela empini umhlaba usaphangwa uthi lo mkhonto wagwaza mina uthi lengane kodwa manje ekwazi ukuthatha lo mkhonto yahamba yaye entwasweni yazitshela ukuthi mina ngithi ayoba yisangoma ithi mina ngangeve ngiyithume lokhu ngangithe mina lengane ayihambi yongikhipha leyo ngibe sengibuza-ke kule khehla lithi mawusho kanjalo-ke khehla ngizombona kanjani lo mntwana ngoba ngimazi labe seliveza omunye umntwana lathi lona uyamazi ngathi mina yebo ngiyamazi lathi lona-ke uyamazi lathi wena-ke uzokhuluma nalo ubuza kuyena ukuthi ubuza kuyena lo muntu kade sikutshela ngayo uthi uzomazi yena uyena ozofike-ke ahambe afike amtshele uthi thina solenza iqhinga lokuthi nibonane bese uyamthatha uye naye kuNkulunkulu ebuhleni thina simdinga egqokile izingubo zomngoma thina simdinga eyositakula esigodini sosisi ngoba la sikhona thina sidinga yena hayi ukuthi yena ahambe aye entwaseni bangcwele lengane-ke ngambona lowo sisi ekuseni khona ngalolo langa ngaze ngazibuza futhi ngathi awuShembe wangihlanganisa nalo muntu kade ngimbona ebusuku kutheni ngabe sengimbiza-ke lo sisi ngakubuza kuyena ukuthi akekho umuntu wangakuba amaziyo yisangoma wathi ayikhona intombazane enjalo wayesengitshela isibongo sakhe kodwa ngizocela ukusigodla ngoba ngenzela ukuthi angasho ukuthi mhlawumbe besikhuluma ngaye ema-social ngabe sengiyakhuluma-ke kulo sisi ngathi ngicela-ke uzunginikele yena le namba umtshela azangibhaze mina ngizobe ngimfonela bese ngikhuluma naye ngempela-ke wangithola wangibhaza lo sisi ngabe sengiyamfonela
ngamxoxela lesibonakaliso wayesengitshela naye ukuthi ubexakeka naye ukuthi inkinga yakhe iyoxazululwa ubani. Ngase ngiyamtshela mina ngathi mina sekufikile kuNkulunkulu uyena ozoxazulula inkinga yakho ngoba abantu bakini la ukhona khona la kade bekuthume khona. Abantu bakini bafuna uhambe uyobathula esigodini uyobathula imithwalo esigodini sosizi. Wena uyahamba uya kule ndawo le abangayishongo. Sabe seke wayesengichazela-ke lo sisi wathi ubaba mkhulu wake wafika kuyena esho umqali wendlela. Uthi wakwafika kuyena umqali wendlela wakhuluma naye. Ngase ngithi mina njengoba kwafika umqali wendlela phela shuthi wena kwakusekukhonjiswa wena vele ukuthi indaba yakho yogcina siphetheke ngala. Ngathi-ke hamba kuyogeza-ke okhokho bakho ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngawo. Noma ngabe khona umsebenzi abafuna ukukunika wona, kodwa qala hamba uyobageza kuqala ukuze bakwazi ukukunikeza lowo msebenzi sebeklini. Indaba yami iphela lapho bantwana basezulwini. Ngiyabonga kakhulu ngethuba engithole inkosi busisebenzisa. Hayi siyabonga inkulumo aseyibekile ubaba. Ake ngiyiphethe nje ngokuthi uma kwenzeka uzwe iphunga lotshwala noma lesinemfu akuchazi ukuthi gaya utshwala noma thenga isinemfu. Njengoba eseshilo ukuthi bathe yilabo eboshwe khona. Wena thatha umnikelo uye ebuhleni ufike ucela uNkulunkulu ayekise abantu bakini ababebhema ababedla yonke inhlobo ezidakamizwa ukuze izingane zenu ziyeke ukuphuza utshwala ziyeke ukubhema. Siyabonga. Cela nje kancane nje baba cela nje kancane khona indaba engiyeqini engangitsheliwe futhi bona labo bhuti ababengifikele ekhaya. Bathi-ke labo bhuti yabona into mongabe into uyibeke emsamo. Umsamo uyindawo engcwele. Basho kanjani? Bathi umsamo uyindawo engcwele. Njengoba nasethempelini lindawo engcwele. Bathi into moyibeke emsamo ngoba umsamo uyindawo engcwele ila ukwazi ukuxhumana khona nabantu bakini, ila ukwazi ukuxhumana khona nabantu bakini, abantu bakini babe sebeyothula udaba lakho uNkulunkulu. Njengoba umsamo uyindawo engcwele, uthi-ke lo baba nelithatha kanjani nina utshwala nosinemfu nogwayi niyokubeka endaweni engcwele la thina sikwazi ukuxhumana khona noNkulunkulu. Ngabe sengithi mina sikhule kwenziwa. Uthi yena cha lokho akwenziwa. Uthi lapha njengoba ingcwele leya ndawo thathani nina izinto ezingcwele ekufanele niyozibeka emsamo eziyobe ziyiminikelo yemndeni yenu enizobe nixoxa nayo ngaleso sikhathi ukuthi la ekhaya kusasa kuzobe kudliwa. Nazi izinto ezizobe zidliwa la ekhaya bazobe bezibona zilapha emsamo. Kodwa hayi ukuthi emsamo wenu niwungcolise ngezinemfu, niwungcolise ngogwayi wamakhala, niwungcolise ngensangu, niphinde nifake ngisho utshwala, niphinde nifake ngisho utshwala besizulu. Uthi lezo zinto azingene emsamo izinto lezo izithixo zasemhlabeni lozo ezingahambelani nabantu abangale kweliphakade ngoba laba bantu sebesondelene noNkulunkulu. Bona into asebeyidinga bona sebedinga ukuthi sebedinga abantu abazobathatha babageze bese beyobonana noNkulunkulu bona. Bese ngicela izinto zenu imndeni yenu seyigeziwe. Nkosi busise lethu. Siyabonga.